I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele emlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngikwemukeleke eluhlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokungiyo irhapsodi yemaqiniso. Ibhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC CDD. Namhlanje ngomgcibelo tinge-27 kuyo inyanga yenyoni ku-2025. Sihloko salamhla sithi ligama la Jesu, imbeji yemagunya. Livesi lekuvula litholakala encwadini yaJohane sahluko 14, livesi le-13 lithi noma ngabe yini liniyawuyicela egameni lami lokho ngitakwenda kuze kudunyiswe Baba endvodzaneni. Ligama la Jesu alisiyo indlela yenkholo, yimbeji yakho yeligunya. Limelela konke Jesu langiko nako konke lakufezile. Uma usebenzisa libito lakhe kuba shengathi nguJesu yena mathupha lowenda lesicelo noma lokhipha umyalo. Libito lakhe ngulelikhulu kunawo onke, libusa ezulwini, emhlabeni nangaphansi kwemhlaba. Haleluya. Kuba seFilipi 2 livesi le-4 kuya evesini le-11 uthi, ngako-ke naye uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ligama lelingetulu kwawo onke emagama, kuze kuthi egameni laJesu onke emadvolo aguqe, alokusezulwini naloko lokusemhlabeni kanye naloko lokungephansi kwemhlaba, nekuthi tize tonke tilwimi tivume ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, kube inkhatimulo kuNkulunkulu longuyise. Haleluya. Lelo ligama lesinikwe kuthi siphile ngalo. Inkosi Jesu yasinika lilungelo lelisemthethweni lekusebenzisa libito lakhe. Haleluya. Wathi kuMarko sahluko 16 livesi le-17 kuya evesini le-18, letimangaliso tiyawubalandzela labo labakholwako. Ngeligama lami bayawucosha emadimoni, bayawukhuluma ngetilimi letinsha, bayawubamba tinyoka, nabanatha lokubulalako kungeke kubalimate, bayawubeka tandla kulabagulako baphile. Loko kusho ukuthi uma ukhuluma ngeligama lakhe emadimoni ayabaleka, kugula kukhothame, imimangaliso yenteke. Emandla akayi ngekuthi umemeta kangakanani, kepha ngemagunya alelibito. Haleluya. Uthi-ke umfundisi akusiwo ngemizwa, kumayelana nesembulo. Uma wati ukuthi lelo bito limeleleni nekuthi wena ungubani kuye, ukhuluma ngesibinzi bese imiphumela iyalandzela. Bapostoli bakuconza lokhu. Kumisebenti yabapostoli sahluko 3 livesi le-6, Petro wathi kulenye indvodza leyayikhubateke kusukela yatalwa, egameni laJesu Kristu waseNazaretha, sukuma uhambe. Umfundisi-ke uthi ngekucwabita emandla efika etinyaweni talendvodza nasemathanjeni emacakala, futhi waphiliswa ngaleso sikhatsi. Lokhu-ke kutfolakala encwadzini yemsebenti yabapostoli sahluko 3 livesi le-7 kuya evesini le-8. Lawo ngemandla alelibito asebenta, ugunyatiwe ukuthi usebentise lona lelo bito lelifanako. Lisebentise kugucula timo, lisebentise emthandazweni, lisebentise kokhuta kwesaba, kunika umyalo kanye nekwanza etimalini takho. Lisebentise kute uphilise labagulako, uhlante labanebulephelo, bese uvusa labafile. Haleluya. Kuba seKolose 3 livesi le-17 uthi, futhi nome ngabe yini leniyentako ngelivi noma ngetendo, kwendeni konke egameni lenkosi Jesu, nibonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngalamanye amagama phila kulo nangemandla alelo bito. Liluphawu lwakho lwemagunya, luphawu lwakho lokubusa. Lisebentise kuze ubuse ngetulu kwetimo, utigcine ekuphileni kweNkulunkulu, futhi ugcine lempilo yekuncoba uNkulunkulu lakunike yona. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekunginika imandla lasemthethweni ekusebentisa ligama la Jesu. Ngiphila futhi ngisebentela egunyeni lelibito lakhe. Lelisebenta futhi lingikhicitele imiphumela yonke indzawo.
ngikhipha emadimoni, ngiphilisa labagulako, ngihlanda labanebulephelo, ngivuse labafile, bese ngibusa ngetulu kwedimo. Ngelibito la Jesu. Amen. Ukuchubeka nesifundo ke mlaleli udawufunza incwadi yabaseFilipi sahluko sesibili livesi lemfica kuya evesini leli-11, imisebenti yabapostoli sahluko sesithathu livesi lesithupha kuya evesini lesiphohlongo, kanye nencwadi yaMakho sahluko seli-16 livesi leli-17 kuya evesini leli-18. Bese-ke sesiba nelihlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye. Lamhla-ke kufundwa incwadi yabase-Efesu sahluko sesine livesi lekucala kuya evesini leli-16, kanye nencwadi ya-Isaya sahluko se-23 kuya esahlukweni se-21. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla-ke kufundwa incwadi yaJohane yokucala livesi le-24 kuya evesini le-34, kanye nencwadi yekucala yemakhosi sahluko sesibili. Angithathe lithuba mlaleli ngibonga ukuthi sihlale ndzawonye sisafundza livi lenkhosi. Ngikholwa ukuthi ubusekile sisafundza, sibonane kulokulandzela. Ngicela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami owasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani onkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.